Ngicela sivalemehlo kwesithandaza kafishane. Cina ingoma lethi zandla zami nezinyawo kanye nalulwimi lwami nezimbahla nani tata onke Nkosi zandla zami zandla zami nezinyawo kanye nalulwimi nezimbahla nani tata Gaspinze Santa Zamiza Nezinyawo Anyenaro Naluli Nezimpata Nalina Tatako Tata one more time Santa Zami Nezinyawo Anyena Lului Milane Aspinze Santa Zami Nezinyawo Anyena Lului Milane Nini Santa Zami You go to together. Nezinyawo, I know no dreaming of it. Say, Nezimata, Nani, when I'm tatabo, he did any Santa Zan. Sono Kazalan, Nezinyawo, Anyena Lulimi lwami, Nezinyawo so, Nezimpa, Nani, Tata bonke, Nini Santa Zan, Soke, Nezinyawo. Anyena Lulimi lwami, Nalulimi, Nini Santa Zan, Nezinyawo, Anyena Lulimi, Nalulimi lwami, Nezimpata, Nani, Tata bonke. Santa Zami, sentata, sentata sopra. Non devi dare, non devi dare. Nezimpata, nani, one more time. Santa Zami, Nezinyawo, Anyena Lulimi lwami, Soke, Nezimpata, Nani, Tata bonke, for the last time. Nini Santa Zami, Nezinyawo Zami, Anyena Lulimi lwami, Soke.
Sasa Nazinyawo Masimu Sebenzele Anyena Nunimila one more time Nini Santa Sami Sasa Nazinyawo Nanuli Nenase Nanuli Esipata Esipata Baba ngole siyabonga ekseni bahlabelele bayitolo labaningi abasekho bathi banikela tandla tabo dinyawo tabo nelulwimi labo ikakhulu ulwimi inkosi lolusitho lesincane nje siyathandaza ekseni uNkulunkulu siyatinikela kuwe on behalf of bonke leso wabakhetha wena siyathandaza Nkosi awubabhunyele lo moya wakho ukuthi ufuna tandla letinikelwe kuwe ufuna tinyawo letinikelwe kuwe ufuna ulwimi lelitawukhuluma kahle eParliament lelunikelwe kuwe siyathandaza mende lomhlabelele Nkosi njengoba lisho liveli lakho lithi the word became flesh yena lamagama alengoma Nkosi aphathe kabe inyama siphe abantu labanikela imtimba yabo yebo Nkosi labanikelele timpahla tabo bathi bakhonda live bende Nkosi banikele konke kwabo qala kithi Nkosi sikhona kulendzawo siyatinikele esandleni sakho siyacela Nkosi sibusise nakulesikhathi Nkosi saqhubeka seva live lakho satongena emthandazweni phinza uthi ikhathi umlisa sesivile Nkosi ukuthi this is the God's operation night qhubeka operate Nkosi philisa abantwana bakho emtimbeni labanye sebagulile iminyaka live lakho lisawa baphilise Nkosi qhubeka Nkosi baphilise nasemoyeni labanye basakhona ekuthandaza bahlathelwa kuthoma operate Nkulunkulu ngegama lika Jesu asinisonke ngegama lika Jesu 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 niyamukela i-operation yasimakathe empilweni yami ekhaya lami emindenini yonke yakithi ebandleni niyamukela i-operation yaNkulunkulu lovuse Jesu ekufeni ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu le operation le ngiyayimukela yehlela evela seSwatini le operation le yehlela emtimbeni waKristu ngegama lika Jesu Jesu ngiyabonga Jesu ngiyabonga Jesu ngiyabonga sekwendekile ngisaqhubeka umfundzise Jesu kuthandaza ngende Jesu ngikhona ekuthandaza namhla ekseni ngegama lika Jesu amen ngicela simshele thanda Jesu sahlala phansi. You can take your seats. Singene endzaweni lemcoka ke bazalwane siselele ama item lababili lestawa khona ukuthi siwasho la nangibuka isikhathi nje kusho ukuthi batangitshela abantu abenkosi usangabe lesikhathi semacetsheni awubuke nje isikhathi ngene ngi20 to 2 hey tela ngitshela makhona ngise 20 to 2 isikhathi ude phela washo okay sitaba naso isikhathi ke bazwe bangasho ngathi kunikela ebakusiso ukuthi kunesibusiso la kuma night prayers bazolenza bekunikela nokuthi nje ngeke uzubuzise kungakanikeli noma ke thina sibitha ngokuhlanyela so ningakhathathe nangabe sokuyendeka usuyahamba ngabe sekuzohamba nini sibuzo sakho but nje umnikelo sibuka ngesikhathi ukuthi sitawufaka nini so ungakhathathe ngoba lo munye uyangibuza kanye kunikelwa nini senjalo lala aso sitothandaza imali besilandzele egcineni awusanibona manje ngasengikhuluma nomali seniyakwada sanibona ngibazalwane kanti njani imalini ngicela sithatheni kokubhala ke bazalwane nayi indzaba lenye lenkulu bafundisi bantu abenkosi nayi indzaba lenkulu lesitawungena kiyo kulesikhashana lesi ngicela nje ukuthi sibhaleni phasi usekhona umfundisi kabo usekhona lalela bafundisi bonke labakhona la ngicela siningive kahle
ngicela sibe second bazana sithathe ngokuba lenzaba lesingena kiyo ke lena bazalwane ngiyo number 1 leyenda lokuthi sipokuhamba nje silibhula livela laseSwatini nayi lenzaba ngicela kuyindlalela ke singakangeni kiyo uNkulunkulu uyakhuluma kithi uthi gijimani number 1 umhlabeni uthi sister ubheke eMpumalanga tiboniso tonke tithi inkosi yabuya ngicela kusho bazalwane Jesu uyabuya ngicela ukuthi lokho lesingena kiko wena uvule indlebe takho noma ngabe usadlala kudla sona utakusita lo uthi uNkulunkulu Jesu uyabuya so uthi ke laba batawuhlwithwa lesingabadi thini ngicela nive kahle ngiyakudlalela nje lo laba batawuhlwithwa namnisa kabati nawo bati kanjalo lohora uthi iBhayibheli kude lo wathi lohora ngathami kumfundisi nje kuthi Jesu ubuya kusasa unemama liBhayibheli likaJesu testament but it's that we can detect the season so ahlolela ama season sabona ukuthi Jesu uyabuya masinyana. Number 2 wathi uNkulunkulu kwenziwa yini libandla liyashisa uzumbhalo wesambulo chapter number 2 uthi chapter number 3 so uthi wena awubanzi awushisi usivivi nje kwenziwa yini ukuthi umuntu uyabanza ngokubuya inkonzweni kuna prayer macecheni na convention ebandleni but after 3 months most of the time bang 3 months after 3 months so phinza ubuyele emuva basta bakhuluma uyabanza njengelikhana lenja siswathi leso so lokubanza when uyabanza uyashisa uyabanza uyashisa lokho kuthi uNkulunkulu kunemagama la utawabhala nasekufika isikhathi sakho nyalo nje ngicela ukuthi kube bhedo lokubhala kutawuva ngapha kunemagama la beyathi the worst place to be is where God has left uNkulunkulu uyahamba ngicela kakusho ukuthi letingiya ngathi simithela abantu labasha emabandleni ude kungcwele abanye bayabhenga ngibekise nje ukuthi kwanzi nanga lo shaya keyboard hayi lo wakathabethe lo shaya keyboard uyajola into bidake 79 dark ngilobinga ngathi ngibude sidabani dark letintombi phinzi uyabhema nje spema sawo ukhansi bashaya ama keyboard bahlabela priest kunenkinga lekhona ebandleni sisizathu uNkulunkulu so ushile emabandleni ngoba uNkulunkulu ufuna kwakha libandla laphakathi kwethu sikwaningile nje manje ngicocela ngalivela so sikwaningile lenza uNkulunkulu lakho nje libandla sakwaninga ndakuvo sakwaninga sakhanza kuzo uNkulunkulu uthi kumfata seSamaria kutasikhathi la ngiyantsaba nitsangibaba zona macecheni phinzi uthi ngeke nihambe niyokhonta eJerusalem uthi kutasikhathi la labakhonta ngobatamkhonta ngamoya nangeliqiniso sesikhaza nabo lokubili ke ngicela kugcina ngabo baselibambe lenzaba senesithombe so uthi ke uNkulunkulu hambani nibatshele Mnisi ukuthi lapha kuMateyu 18 nangikhuluma ngithi uma lababili nalabathathu bahlangene egameni lami mina ngikhona phakathi uNkulunkulu bekangasho thine most of the time sakhuluma semsakadweni labanye bayakhumbula ukuthi mbamba lelo verse lelo alisho bazalwane uNkulunkulu bekasho ngebazalwane he would have used ngicela kushaya singiso bangayiswe he would have used the biblical names bekatathi kuma labang 5 noma labang 12 noma labang 144 noma labang 24 lethi noma likhona eBhayibhelini but uNkulunkulu ukhuluma ngalokho lesikhuluma kulamalanga uthi umuntu kuthiwa ngesingisi is a triune being umuntu unemoya nemphefumulo nemtimba so uthi ke uNkulunkulu wena la kuwe umena subele lisondo la kuwe uthi enkonzweni la kuwe kube bede lotawufika late kube bede futhi utawubluza wena inkonzo uyibambe uwedwa ingakho usho umoya wakho nemphefumulo wakho nasithi bebe bakho nabantu abafunda iBhayibheli khona ucabanga ukuthi kwenethi uhambisa lamagama nje abona saqedza ichapter kuthi bengifunzana nilokuthi umphefumulo wakho bathi bana banungilimete manje emsebentini umoya wami ulimele kwaba khona lofika late nalo bluza ko lenkonzo ayibambe sasuke thina sicabanga ukuthi uNkulunkulu bekasho ukuthi bazalwane uNkulunkulu usho ukuthi lisondo nyalo selithuthile akusasiyo le building le lisondo uqale kube lisondo la ngekhathi ingakho nje thina asi esontweni sihlala la sontweni nase sigeza siye esontweni suka sesiye esontweni lesibili into lendekile emabandleni ngasokude eNkulunkulu loSinkulunkulu akasekho emabandleni lesikhonda kiwo uNkulunkulu yovusa lisondo la ngekhathi kwavuka lisondo lelingekhathi noma ngabe bamlabasha bawukhemba kuphi ebandleni umuntu abakhanza bakhona ngikini bomama lokho into ukuthi wena ungakhona ukuthi inkonzweni yabomake kunokuthi before uye enkonzweni yabomake uqaluye kule nkonzo lela kubo kwafa le ngeke usakhona bangabe bazona emacecheni kungako ke asimhlonipheni lo John chapter number 4 lengcikithi lapho ngicine ngaloko ke uNkulunkulu sosinikete amagama lamathathu singawabhali amagama lamathathu uthi uNkulunkulu kulamalanga lawa
labata uhlwitha labata ukhona ukuthi baphile ebungcwele was number 1 mina eNkulunkulu ngifuna kuba ngumzwangedwa ungaliphani phasa igama lelo hawu umzwangedwa saqala igama salidadisha yini umzwangedwa thina sathi umzwangedwa sidume ukuthi athi mina umzwangedwa man but wathi uNkulunkulu sofuna nyalo ukuthi ngoba lena yisekho lengve kahle bazane angisho ukuthi singayi emasontweni asiyeni but uNkulunkulu nyalo uthi ufuna kulungisa lisondlo lelingekhathi leli verse liyasho uRevelation 21 verse 3 lithi aha umuntu waNkulunkulu sokubantu phinze nawufunza ngesingisi lisithi the tabernacle lisondlo laNkulunkulu selingena kumuntu once kwalunga lisondlo la kuwe lelo uDawuda ngeke kube khona nathandazana lesibili lokungathi bazana nabafile ngiloko ukuthi ufuna siyoqala sibuyise lisondlo la phakathi kwawo akukhonakali kukusasa nje emabandleni ngoba kuyaceda kukhethwa nami ufuna ukugeze uyesondweni but now utayo yesondweni kana uketi la sondweni uNkulunkulu leti nkonzo ke leti doko ukuthi asemane kuvuka lisondlo futhi ke nayo inzaba nakuhluthwa libandla ngeke kuhluthwe lisondlo lokhonda ke utawuhlutha lisondlo leli phakathi kwakho nanifile kuliyafa nale wasuNkulunkulu ufuna mzwangedwa awusanibonani nalaba laba sibathe number 2 wasuNkulunkulu lona okay ngicethe lo mzwangedwa ukuthi akusisidungu umzwangedwa lento uyive lo mfana loshaya kahle kwathi abethe angekho la lento nje uthi ukhwema kotapeni hey nami emacetsheni ungamangali nje abantu abakhuluma ku WhatsApp ukuthi ya sikhuluma ngamzwangedwa nami nje la ungacabanga nangele ka VOC ngama Sundays ngiyokusakatela phinze futhi nangalamanye amalanga nala lendvo lena ngiva ngileka Mnisi bese senyeda ngimalambi kwakho ngicale ngive ngedwa akumele ukuthi iqhamuke ngoba sokukhala ikeyboard inkinga yebazalwane ukhanza kana ukuthi nyale convention nikhale but 2 months sobuyele emva nyalo sifuna kuthatha lisondo silifake phakathi kwakho gama lesibili wathi uNkulunkulu ngutivelele somebody say divelele lo divelele akumele ukuthi iqhamuke bomnisi bahlabelele bashumayele bese ngikhana uva uNkulunkulu lento kumele kube ngitivelele noma bukuphi nje ugibela ibhasi idivelele lapha ayiveta umfundisi sitawudiva ke leti ndzaba leti kwesithathu igama lokugcina thina bazolo bangabhali phasi igama lokugcina lesithathu wathi uNkulunkulu lo igama la lento lena kuthiwa ngingedwa ngikhona lamagama lawa lamathathu ashintshwe yini ngingedwa ngikhona bangekho boba beMnisi boba beDlamini boba bemagongo boba bebani uthi wedwa nje sasho nasisilela ehleli sathi uthi ugeza nje bathroom noma ukhe emakotapeni uyivelendo ikuvakasha so alendwa yisekho esondweni seyila ku ningedwa ngikho ingeke ipreso ngoba indlela ebhlungu usabashaya emakeyboard nalabasihlabelako nabomnisi abashumala kangaka ngeke nje mina ungithathe bese ngiyohlala ekitchen lakini uthi na ukhona nje ngihle ngihlabele bese ungena emoyeni asikuqapheleni bazalwane ngicela ukukhuluma indlela engeke ibe mnanzi ukuthi ngasho nje nangisebuhlele bafundisi nani bantu benkosi ngasho ngathi mina nje nangabe ngifika ka VOC ngisakubusisa nalapha lo mfundisi wakamnisi uyangibusisa lento leyo itawuhamba phela lesikhathi akumele mina ngikubusise kumele mina ngisina ngishumayela ufike ukuthi bomnisi bakopa tinshumayela lento la ikhuluma komnisi uNkulunkulu bekayikhuluma ekhaya umfundisi wakho lokushumayela kumele abanye ngathi balele umfundisi wakho lokushumayela akumele Sunday uqala ukubusela ukuthi hawu umfundisi bengakwazi funa umfundisi aconfirm inshumayelo lo yive ulekhaya we lesikhathi sesibi lesi ngoba ebelitafula meliqinile beliqinile njalo lebe ngidawugibela mina tulo but aseningithathele ngazo singila itu ngeke lokona shumayela kangaka ukuthi ngeke uma kuhlutha libandla kuhluthe abafundisi bese abafundisi bachamuka bathi asaphela lelicilo utawuliva wena wedwa not from your pastor so kumqoka ukuthi before kungena inkosi ingonyama kuyareheswa kuba nestamsalute ukuthi ngathi uyinkosi asaluthwe vele kuthi nasekunenkosi sitawenda njani kuthiwa ngemarehesa nyalo libandla lingene erehearsal uthi sitawenda njani nasesiphambi kwaNkulunkulu so ezulwini ke kuthi namniso sembi kwakho ngeke azashumayele ezulwini lizulu nje kuva uNkulunkulu manje nawe bona uNkulunkulu umuva ngemfundisi wakho noma ngepraise team so selasele lelibandla letawuhlwithwa lesigejana lesitawuhlwithwa uNkulunkulu silungisela kuthenini nangesondweni kusasa ngigeza umfundisi nakakhuluma akaconfirm etimbi uNkulunkulu latkhulumekile nangabe usabuseka Sunday nakungaqhubeka kungeleka lelicilo ungaliva ngoba ishumayele umfundisi yena unamumphe uNkulunkulu akasinakakhuluma nawe uve ngoba libandla ngicela bona tandla lapha
nayo indzaba lesiphethe bazalwane lesitawuthi ungazuthi imatini. Bathi ke ningesabi sitawuhamba sisho mina ngiyophendula nje ukuthi why uhlasele ubuthongo lobungaka. Ngicela ke simene ngetinyawo sitothandaza nami umthandazo nami lokafishane nje bese sihlala phansi. Ngicela simene ngetinyawo. iBhayibheli lithi intombi elisho umtatela tonke talala. Bathi ngiyakubona leleti ngiyithathe kadeli. Ngicela ngabe yakhona uphamisana sakho sangasekudla. Ngicela usho lamagama athi Nkosi Jesu ngiyacela ungiside. Sethi insuku lokugcina lethi. Ngiyacela Nkosi Jesu ngicela ungiside. Uma ubuya ulanza libandla lakho ngiyacela kungasali. Ngiyacela Nkosi Jesu ngivuse kunabo ubuthongo lobo ngihlaselayo. Kuqale kwababuthongo bakomoya. Nyalo sebuze behlela nasemtimbeni wami. Kulesinye isikhathi sengithi khanza ngilele nje. Ngiyacela Nkosi Jesu ngiside. Susa buthongo kimi. Ushide umhlabeleli wasivuka nini bandla ningakhwela buthongo. Ngiyacela Nkosi Jesu nabo buthongo lobudlala ngami ngikhulule kibo ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu vula indlebe tami yokomoya Jesu. Ngende ngive nabo lokushoko evini lakho. Ethi insukwini lokugcina ngicela ungendele umusa. Ngicela ungiphe amandla ekuyiphila insinziso. Ngiphile bungcwele. Bantu bakubone kimi ngingakakhulumi mina. Bantu bafakaze ukuthi ngumntwana wakho ngiyindodana yakho. Nkosi Jesu phinda ungiqinise nakulobusuku lo ngegama lika Jesu. Umoya webuthongo lo ngihlasele sengiyawuyala ngegama lika Jesu. Suka kimi hamba kwalasha ngegama lika Jesu. Sukela manje ngiyaliva live laNkulunkulu futhi mina ngiyawuthandaza ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Jesu ngiyabonga sengikhululekile. Lisilive lakho uma wena ungikhulula mina ngilokhululekile. Ngiyamukela ekseni inkululeko yami ngiyayiphatha ngetandla takho ngegama lika Jesu. Amen. Cela umshale tandla Jesu ahlala phansi. Singahlala phansi bazalwane. Siyabonga le cooperation lenhle kangaka bazalwane. Nkosi yami kuhle. Ngicela siqhubeke sithathe ukubhala. Ngicela kwabhalela amagama lawa lathi the worst place to be is where God has left. Phize ngicela wabhalela amagama lawa lo mzwa ngedwa nalo divelele nalo ngedwa ngikhona. And then ke sina noNthobeko Dlamini lapha. Ngicela ukuthi ngembile batakushala tanda sokhona ke Dlamini. Goda lokhona ukuthi usisheleshele. The worst place to be ngamagama okuqala. The worst place to be is where God has left. Bese ke suyabhala mzwa ngedwa divelele ngingedwa ngikhona. Buya Dlamini. Nemambala la esikoleni la sikhona khona ke sithi sinebafunzi lona ngumfundzisi bese ke lona ngalokuthi yena bese ufunza kakhulu lokunye ukuthola kucala labanye bangakuthola bese yena ke soba ngumfundzikade shothi ufunze kakhulu. Ngicela ke ngathi khulumeke ngoba nawo vele gama shothi nje mina ngumfundzisi yena ngumfundzikade uyaliva lokho vele ke bese siqhamuka sekuba ngedumo. Ngicela simshane intandla ngasasiqhubeka le section over to you. Simshane intandla bokuzalwana. Hallelujah. Hallelujah, matesheni. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane namhla kuseni ukhona uyaphila ungaphakathi kwethu. Amen. Esekashita umfundzisi nginguye umfundisi kade noNthobeko Mnisi. Amen. Former Dlamini. Ngisekhaya namuhla. Amen. Ngikhululekile la khaya kaDlamini. Kube bengabeka kanjalo. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu lo sendele umusa to be in this place. Ngathi sengathi nje all protocol observed. Amen. Kusukela kulabadala kuya nakulabancane labakhona kulendzawo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane namhla kuseni ukhona ngaphakathi kwethu. Usithanzile futhi uyasithanza kulendzawo. Akasoza siyekele toqhubeka futhi abe nathi malanga onke isikhathi tonke. Lanako nje ukuthi sonke usifuna ekhaya. Lanako ukuthi nje sonke usifuna
la akhona khona yena. Amen. Umfundzisi sokhulumile bazalwane wabeka la indzaba lesikiyelo ukuthi setikhathi tekugcina lapho khona Jesu akhulumile ngekubuya kwakhe tinengetimfo letendekako nakufika tikhathi tekugcina. Amen. Kuyicala nje indzaba singayicela la kutheni sisingenile lana ku spiritual birthday lokuthi sitalwe kabusha sitaba nalomtimba lova uNkulunkulu ataba khona lokuthi uNkulunkulu angithinze ngive akhulume info ngikhone kuyenda because senalomtimba longaphakathi kwami. uNkulunkulu uletha Jesu emhlabeni nakamletha Jesu emhlabeni umlethela ukuthi sitawusinziswa. Nasi sinziswa sisiziswelani sitaba bamfana bakhe ngoba ngale ku Old Testament bamfana baka Israel siyathi ukuthi uNkulunkulu bekahamba nabo. Amen. Ahamba uNkulunkulu lonabo wahamba uNkulunkulu wabendela nebhokisi lesivumelwano khona batawufana naletinye tive kube khona lokungazuthi bayakubona kuze babone ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uyafika uNkulunkulu eTestamenteni lesibili uNkulunkulu wenda njani uhamba nabo that is uletha Emmanuel uthi ngidaba uNkulunkulu lonani. But kulesikhathi lesikiso kunakulebeka kusho umfundzisi lana uNkulunkulu sofuna kuba uNkulunkulu ngaphakathi kwethu. Akasafuni uNkulunkulu kuhamba nathi but sofuna kuhlala ngaphakathi kwethu abe uNkulunkulu lokithi. Angabi uNkulunkulu lonathi abe uNkulunkulu lokithi. Ingakho lenzaba yelithempeli lakhulume ngayo umfundzisi ukuthi sofuna lokuhlala akhe lendlu yakhe la ngephakathi kwethu abuse la ngephakathi kwethu. Amen. Uba kithi njani uNkulunkulu amkhulu kangaka ingakho nakuletha isinziso bengisabeka lokho lokuthi nakuletha isinziso siyathi ukuthi ngale uNkulunkulu uyasidala siba ngumfanekiso wakhe uthi sakhele umuntu asifude abe ngumfanekiso wethu. Amen. But ngekuhamba kwesikhathi uNkulunkulu uthi lenzaba yemfanekiso ayisebenteli ngoba kuze kube nyalo umuntu akangilaleli. Uthi ke mina kufika isikhathi sami lapho khona umuntu angisafuni ukuthi abe ngumfanekiso wami but ngifuna umuntu abe ngimi. Isikhathi lesimatima lesilula kodwa emoyeni wethu because mawethu yakwati lokulakufuna. uNkulunkulu uthi nyalo sokufuna lokuthi umuntu abe ngimi. Ngibanjani mina uNkulunkulu ingakho Jesu nakaletha Jesu ukuthi simemukele ahlale aphile ngaphakathi kwethu. Jesu lesimemukelayo ngubani uNkulunkulu aphila phakathi kwethu because kude eBhayibhelini la kuthiwa khona Jesu ngumfanekiso waNkulunkulu. But eBhayibhelini Jesu ngulive la uNkulunkulu. uNkulunkulu aphila kubantu uNkulunkulu aphila ngaphakathi kwebantu. That's why lenkonzo yekumukela Jesu abe inkosi nemsinzisi yempilo wetimpilo tethu kwakungilona plan uNkulunkulu lebeka nalo kusukela ekuqaleni ngetimpilo tethu ngokuthi nyalo sengifuna kwakha ngithole indlu yami ngaphakathi kwemuntu because uNkulunkulu uhleli uke wahlala ethempelini lakhiwe ngetandla temuntu but kwangamsebenzeli bathatha iThixo tangena khona lapha ekhaya ethempelini. So sike uNkulunkulu nyalo sengifuna ukuhlala ethempelini mina uNkulunkulu lengitakhele lona le tempeli lelakhiwe ngetandla tami and le tempeli ke lelakhiwe ngetandla taNkulunkulu linye ngumtimba wami. Akasafuni ukuhlala kuletindvonga sofuna ukuhlala ngaphakathi kwami. Ingakho sikhuluma ngale nkonzo noma ke nelisonto ngaphakathi kwethu sikhuluma ngalenzabe ukuthi uthi uNkulunkulu yebo akhiwe ama structures ngike ngabala nje nangihamba along the way usuka from that is Bongulwini wehla kunamasonto la 3 I think up to Spofaneni I think besiya ngala ngendasikwenzi labo kamkhweli one time makhulu lamasonto. Manje nginalamanye akhona nyalo kuyakhiwa uva ngokuthi structure 3.5 million 5.5 million bani million akhiwe emasonto but i-righteousness asikayiboni ikhula ngalendlela lokwakhiwe ngayo emasonto.
yini? It is because sisukile sayokakha amasonto sakhe ama-structures but sangasakhi structure ngaphakathi kwethu ngoba nakude le structure ngaphakathi kwami that's lakhiwe lihle li-air conditioned linemthoyilo kahle ngeke ngikhone kuya khona because kude lele lingaphakathi kwami but uma le mvuselelo iqala ngaphakathi kwami ngingedwa kudathi ngimakhata dathi lishisa dathi kunemfana dathi kunjani ngitawugijima ngiye khona esontweni because le tempele le sonto likhona ngaphakathi kwami kunena kulakhulume ngabo umfundisi lo ukuthi one time I was praying uNkulunkulu akhuluma lokuthi uma lababili labathathu bahlangene mina ngaba khona because uNkulunkulu sofuna la sisodwa khona why uNkulunkulu asifune la sisodwa khona angeke ucambe manga na weva phambi kwaNkulunkulu nginganiyenga bazalwane lana ngipringe ngidumagcime phambi kwena but nangingeva phambi kwaNkulunkulu angeke ngize ngwacambe manga angeke ngize ngimyeke so uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nalelifuba la taba ngimi naye khona ngidazulule ngikhokhe konke lokukhona ngaphakathi kwami ngithi ngingaqedza le kube ngeva nasengiya la sontweni ngithi uNkulunkulu ngcwele ngabe ngisho into lengiyiphilako nalengiyende nangingedwa but into lengiyendile siyekele nje sahlala emakhaya sangentile ufe naNkulunkulu eBhayibheli lokutawuvala nje namhla kuseni thank God siye esontweni kusasa lokutawuvala maybe kusasa after church iBhayibheli lambo khanzakala ngokuthi ngiyoze ngiyodlula next week Sunday leni kude lelisonto lapha nangingedwa kanti uNkulunkulu nakathi uma lababili labathathu behlangene mina ngitaba khona usho ukuthi uma lobuthathu bami mina ngingeva ngingena esikhathini kokuthi nyalo nkosi ngiva like ekhaya lebenhlala khona bekunema rooms as restrictor bengathi lokuthi at this time babena make babukela tindzaba base sitting room labanye that is base dining room bakithi nelkhishi baphithitela kanjalo is the busy hour but I know mhlambe bosiswami batawungena ekamereni live ngale kabhuti wami naye uhleli nebangani bakhe whatsoever lo dadishako but what I know it was that at that hour ikamera lababena make likhululekile from the time of 6 kuya kubo 8 or bo 9 up to lesikhathi sekuthandaza kamera labo likhululekile kude umfana lo tafika avule nje isivalo sinoma kanjani because awungena ekamereni labantu labadala sinoma so ke ngangathi ukuthi ngoba ke lesikhathi leso sivulelekile mhlambe kuya ngephandle kusemobeni kusemalkensi lena niyathi simalkensi ufute namlilwane so I would ask lo ukuthi kulesikhathi lesi ngiyaphatha ukubukela tindzaba nani angithole lelifuba to be in their bedroom to study to pray and to read the word ngendani sikhathi sami ngingedwa naNkulunkulu ingako nakuthiwa ngalesiplan sekiwa kalozitha kuyathandazwa noma ngabe ngangide imali egibela ngangide ini because ngiyaphusheleka kuya khona ngitawukhona kuya ngoba ngiqalele ngaya which means ngingakaya esontweni ngiqale mina ngaba la sontweni ngoba nalesikhathi sami sekuthandaza ngoba nalesikhathi sami sekufunda livi ngoba nalesikhathi sami sekufuna buso baNkulunkulu sesikhathini lesimadima bazalwane lokhu kutasisita kuphike kutasisita la kuthani uma ngimuva uNkulunkulu ngingedwa angekho umfundisi angekho keyboard player bangekho bazalwane ngingedwa nje ngimuve uNkulunkulu lokho sho ukuthi noma ngabe uNkulunkulu sekufika lesikhathi sekukhala kwelitilongo ezumfundisi aship ngitawukhona kumuva because vele bazalwane there is nowhere in the Bible lapho ukuthi khona kuyothi nakuhlifa litilongo bese ke bafundisi noma ke like i-rapture kuyoba isemoni yalelo langa ukuthi mina liphimbo laNkulunkulu ngiva nangisesontweni nje kuphela kude labasitshela khona but nahlifa libandla kuthi abangilobo ukuthi uyochamuka njengelisela taba ukuthi uNkulunkulu njengoba bekadayele ngathini kukunale connection yokukhuluma nawe
njengoba bekasola akhuluma nawe athi namuhla lona noma kunyathele emtolele lana awubona ukuthi gogo zibani muphi umbili lana awubonakala ugibelo yemankayani yovakashela andi sofika umuphe live nje sofika umwashele lokho uNkulunkulu bekasola xhumana nawe ukuqhubeka lento yendeke kube ngimahlala khona until that time lapho khona nyela ngoqhubeka uthi asonyukele la asonyukele lana ngamuva njani nangabe bengisolwa ngingamuva and we all know lokho lesikwenda ukuthi singamuva. Oh yes. Lokho lesikwenda ukuthi uNkulunkulu angimuva nyalo athi angiyeka andi ngulokho lokutakwenda ukuthi noma ngabe sothi uNkulunkulu yenyukela la ngingamuva kube kusala kwami namhlanje bani. Can you give a hand to that, bazalwane? This is good. Kusho ukuthi kukhona labanye abantu ongazuthi sebaqalile manje sebayadincisha ithuba lokuba raptured. Asikubambeni bazalwane kuthi umfundisi utawutshela sicile ngoseliyakhala asipracticeni ukuva uNkulunkulu sisodwa. Lento lengathi awuva ukuthi kuthiwa yani kaAndi ngiko lokungakwenda ukuthi umeva lesithiwe yenyukela la libandla seliyahamba. Qhubeka Dlamini. Amen. So bazalwane into lemqoka lena ngaphakathi kwethu ingakho silibandla nakaletha Jesu emhlabeni uletha uthi nakafa Jesu afela tonothe please iBhayibheli kwathi nakafa siphambanweni sihengo selithempeli savuleka so that wonke umuntu atawukhona kungena enzaweni lengwelengwele. Hebrews lebese imfunza uyachaza lokho ukuthi asadzingi umpriest lotasingenisa enzaweni lengwelengwele but nyalo wonke umuntu sonelungelo lekutingenela enzaweni lengwelengwele. Lokusho ukuthi uNkulunkulu wasipha spiritual independence sisikhululekile ingako kuva uNkulunkulu ngoba in the whole of police lapho khona bekafike Moses ebe nelive la uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini afike nempriest bekathi ukuthi nangingene la ngingene lokuna uNkulunkulu khona enzaweni lengcwele so usiniketele ilungelo ukuthi ngaJesu sonke sesingakhona ukuthi singene enzaweni lengcwele kodwa namuhla nangigula nje ngigula nje ngiyabekisa ngahamba mfundisi into engithandazela nangifuna kuva uNkulunkulu into engithandazisa mfundisi angathi noma lele application lena ngayibhala yini ngimikise lapha lapha sebangivumile angathi noma kungiko yini mfundisi nje ngakuthini uNkulunkulu kuwe kulamalanga ngami awukhona lapho mfundisi ngicela ungibeke phambi kwaNkulunkulu lento uNkulunkulu lathi nakabiletha Jesu amlethe emhlabeni bekangafuni kona lokho bekafuna ukuthi nguloyo naloyo atingenele enzaweni lengcwele kusukela manvulu so le plan lakhe ukuthi mine nemuntu ngifuna ukuthi sivane sibe nebudlelwane sibe munye ingake amaIsrael uNkulunkulu bekamati yebo bekangibabe wabo but bekangimati nje aNkulunkulu lomkhulu kunabo bonke boNkulunkulu but nakafika ku New Testament ufuna uNkulunkulu uthi ngingibabe ngoba Jesu uqhamuka uyindvodzana yaNkulunkulu utasifundzisa ngebudlelwane between indvodzana nababe so that nakahamba yena sisale thina sesingena siba kulamadvodzana ngeke indvodzana bese seyitshela sisebenzi isebaba Nkosi yami ngoba indvodzana nangabe ingiyo lendvodzana kuko konke lekudzingaka ivele iye kubaba. Can you give a hand to that bazalwane? I'm getting it. Jesu wahamba ayindvodzana washiya emadvodzana le madvodzana ngeke awucela sisebenze kusina uyakumfundisa isisebenzi hayi kusingayi bazalwane bafundisi but tawuhambe kuphele sicetha bona angathi ungaphindza lapha eDlamini Wakukukhala kwaNkulunkulu kwakungasibuhle nakaletha Jesu emhlabeni
bekafuna umuntu but wangaphola umuntu wathola ngibeke kabi ngiswathola abafundisi labatawukhona kuletha umuntu kuye. That's right. Kube bekavela adzinga abafundisi ukuthi balethe umuntu kuye. Ngawaqhubeka wakhetha abaprofeti wakhetha nebapostoli ngaphandle kwekuletha Jesu. But kwamkhosta yena ngokuthi ehle so that wonke umuntu ngamunye atathi ngiyamuva uNkulunkulu ngaphakathi kwami. Ngiyamuva uNkulunkulu ukuthi uthini. Ngoba ezumfundisi ashido lezulwini la siya khona angeke nasakathi uNkulunkulu shaya ntandla. Mfundisi uthini uNkulunkulu? Oh uthi shaya ntandla. Uma ngamuva nyalo ndamuva njani emaphakatheni? Ngoba uthi imvuta mtiyaliva liphimbo lami. Hallelujah. So uNkulunkulu ufuna lokuba nebudlelwane nathi. Enza wenle ngcwele singene ngoba bazalwane kakhulu bafundisi babitiwe banikethe umsebenzi indzaba isekutheni uyakwati lokhu lokwenda kokuthi nithi mfundisi ngithandazene awuyingani wena uNkulunkulu ukhona lo kwatiko lo lokuvimba ukuthi uyele uNkulunkulu susa kona yatheleka ngikhathi. Oh yeah. Susabo. Ngoba bazalwane bafundisi. Nasikhuluma ngalesansa sakhuluma lokho ukuthi umehluko emkhathesini wabafundisi nemzalwane. uNkulunkulu bathanza bonke. Mehluko nje info yini? Commitment. Kuthi bafundisi bona basuke bathandaza kakhulu. Basila kakhulu batinikela kakhulu ekwenteni inthambo yaNkulunkulu but thina safaka inyawo lunye senda kaso yebo ngiyatinikela akuthandaza kwabafundisi kunikela kwabafundisi kuzila nebafundisi vele ke nangena njalo ngitamuva njani uNkulunkulu ingakona kunemzalwane ebandleni lokhazakala ngokuthi lo mfundisi akhona siyathi ukuthi samtshela ababebani ngiyabekisa kuleli parish leli sibeke umfundisi Mangosuthu ngokuthi anakele le parish. Yebo. Sesimniketile umfundisi Mangosuthu bese sekuba nemzalwane labandleni lotawuzila kakhulu athandaze kakhulu atinikele kakhulu phambi kwaNkulunkulu. Lo mzalwane loyo utaba sibusiso kwendlula lo mfundisi because what matters most is the commitment. Udinikela kanganani uma sonke bazalwane sesingaditshela sitinikete sitilingise Joshua sithi nangabe Moses uyethendeni lehlangana nami nginje waze Joshua wakhona kwenda lokungetulu kwaMose ngoba yena eKenani wangena kilo but Moses akangenanga eKenani. Why? Because it was the commitment. Nakanyuka Moses unje nakahamba Moses uhleli lamva kwakhe ikakhulu bazana esikhathini tekugcina ngoba uma ngingakhona ukuthi ivela uNkulunkulu utawufika nalomunye athi nange manje athi nangingavaselini yebo naku nalokho ngikuthathe because angimuva uNkulunkulu. This thing bazalwane le spiritual independence bekade ukuthi nasimukela Jesu anjengoba anjalo sitingenela thina enzaweni lengcwele nasetikhathini tekugcina siyophepha nakuleti khathi leti sitawuphepha. Ingakho Hebrews 8 lena lebesimfunza uyakhuluma uNkulunkulu uthi sekude leyo fundzisa lomunye kokuthi yathi because uNkulunkulu utabe seyangaphakathi kwami akhuluma phakathi kwami aphila kimi. Kunenzaba ke kancane lencela kuyixoxa ningakaphethe bazalwane lena yaNkulunkulu yehlala ngaphakathi kwethu ngoba Hebrews uyichaza kahle lenzaba ngokuthi uNkulunkulu nakenda litempeli that is nakenda letempeli lathi Moses akalende noma ke lithende lehlangana kanye netempeli labese seliyakhiwa
nakakwenda lokho uNkulunkulu ukwenda uthi mase emose ngicela umekishe sure ukuthi lokwakhako kungumfanekiso wanangu lokubonile angade ukuthi Moses bekabonene but lokho lakubona Moses ngingakusesha ngaloko la bese soyakwakha kwaba ngumfanekiso walokwa Okay. lokusho ukuthi kukhona loku real but Moses waniketa the right ukuthi akhe lo mfanekiso unjengoba unjalo utathi lo munye no Moses wabona ipulpit in 3 meters wathi uNkulunkulu mekisha sure ukuthi Moses nawe wakha ipulpit le 3 meters ngiyavuma lokho kodwa Moses wabona info yako moya Okay. kwase sekudzingeka ukuthi yena akhe kwenyama lenyalo uNkulunkulu ngoba konke sekuyaphetha ukuthi flesh and blood inyama nengadi angeke izingene embusweni waNkulunkulu Hallelujah. njengoba nyalo konke sekuyaphetha sekufanele sibe loku real mbamba la kubona ngoba ngiko lokusezulwini kwamoya Yeah. uzubona ukuthi uNkulunkulu lenza bayetindva angisho bazalwane siyahlangana nje nasisuka la yaphela inyanga nabe bopledgile sonfeni please make sure ukuthi uyahamba uyamikisa ipledge ye-building fund esonfeni amen so uNkulunkulu kuletikhasi letikito ngathi wabona ukuthi kuyohamba kube netikhasi lapho khona kuyokhiwa bukhatikhati bemathempeli but kunevola italako ayikhuluma ayibhatisa nakasaletha Jesu emhlabeni uyakhuluma Jesu lapha ku John 2 bayafika bambuta lapha nakangena ethempelini like athatha siswepho akabashaya ngapha nje wathatha siswepho emva kwaloko waphendula ematafula that is wavulela nematuba ngokuthi aphume ngedeke ngathaza lokho ukuthi la money changers nemadoves netimbuti kusho ukuthi but siyathi ukuthi iminikelo lena lebeyibonakala ngokuthi iyathengiswa ethempelini ngoba labanye ke liyasho iBhayibheli ukuthi labanye bebasuka khashana so bongakhanzakala that is my studies lokuthi labanye bebasuka khashana bongakhanzakala ngokuthi nabahamba naletimvuta abo landleleni tiyabafela so they will come with their money nabafika la tempelini bafike bese sebayathenga letimvu nalamadoves kuya ngokuthi unamalini otakunikela le tempelini la money changers bebewe ukuthi mina ngilakangwane but ngingumKristu sengifuna ukuthi ngiyonikela kaIsrael ngidawusuka nelilangeni la nangifika le ndafike ngithatha ngathi noma ne-Israel dollar yini ndafike nangifika le lilangeni ngilishintshe libe Israel dollar ngitawukhona ukuthenga leyo mvu lengayinikela la ethempelini so that's why iBhayibheli lisayitha lokho ukuthi there were money changers amongst those people ngeke sachaza kakhulu ngoba asikho lapho kangako but lana nakabafike ke laba priest labakhulu bafike bambuta bathi Jesu wendani ngalokho yini lo sikhombisa kona ngalokho uthi Jesu destroy this temple and I will build it in 3 days yet Jesu we are in a process of building this temple 46 years le temple solo liyakhiwa ligabhole fulele ama-Israel le temple leli lakhiwa ngibabewa uDavide Laris lakhiwa uDavide through Solomon angisho njalo lakhiwa uDavide through Solomon la build siphinde siyala nyalo sesilakhile selindala kona likapheli phathi sasilibhilide wena bese ke solakha ngemalanga lamathathu Amen. usho kuthini nje iBhayibheli yasho lapho ukuthi Jesu nakasho njena bekasho le temple lengimtimba wethu that's why na Paula uyakhuluma ukuthi anadi yini ukuthi umtimba wenu ulithempeli la uNkulunkulu lokusho ukuthi uNkulunkulu so ukhethe ukuthi kunekuhlala itinvongeni ufuna kuhlala ngaphakathi kwethu ufuna kuphila ngaphakathi so nakathi ke destroy this temple and I will build it in 3 days akasho ukuthi Jesu le temple utal build it yena
but uthi-ke kulabamfu bhidlitani nine leli tempeli mine ngidawulakha nine bhidlitani mine ngidawulakha. Hallelujah. IBhayibheli liyasho ukuthi belisho lokhu labatawukwenda esiphambanweni, that is bushaya inyama yakhe bumbethela esiphambanweni bumkhafulela. Kunetinto noma ngathi leli tempeli lesikhuluma ngalo angeke lakheke ngaphakathi kwethu ngingaka destroy. Amen. Mine kunetimpo lefanele ngithi destroy mine kuze yena akhe. Usho ukuthi njengoba na Jesu wathi you destroy, shothi hayi Jesu but nine. Nansi Jesu kuzoto wakho kubele ethi let's destroy. Amen. Okay. So nami ngakafika ngiva lokuthi lobuphongo bunjani njengoba naye le nyama yakhe bayidanzaya bayishaya, nami ngiva ukuthi athi kunebuphongo kumatima but destroy danza lo mtimba utawukwakha. Ufika ngikhaze dekiweni ngumuntu lomusha kubekiwe konke ema-KFC nato tonke nanzi labo labawathandayo nato tonke nanzi bengimathengisa ngako konke lenginako, but ngikhethe nje ukuthi ngingamane ngidestroye lenyama yami. Lethanda ngiyidanza ngiva ukuthi kubuhlungu yebo i-KFC mnanzi but ngiyayiyekela kubuhlungu. Lethanda ngitishaya utawukwakha. Longazo le tempele alikakheke ngaphakathi kwethu. Oh God. We don't want to destroy. And we know what we need to destroy. We know what we need to do away. We know what we need to put off no use. In order for him ukuthi akhe ngaphakathi kwethu. Because uNkulunkulu yebo tempele leli lakhiwe ngini likhona, but mina ngifuna le tempele lengitakhele mina ngetandla tami. Oh yeah. Senhleli kuleli letinvonga but ngifuna kule ngathi bumbela bona ngatakhela bona ngifuna ukuhlala ngaphakathi kwabo in the last days. Amen. Amen. As if that was not the end, uyaqhubeka kuJohn 4 ngakakhuluma nale mfathi waseSamaria futhi ngazothi nje further is doing away with letinvonga letikhona, because what will revive letinvonga lama temple lamasonto ethu nguloko ukuthi kuvukelele lingaphakathi kwethu. Nakafika la John 4 uthi siyeda isikhathi lapho khona angeke ningikhonde eJerusalem usho tempelini noma kule yanthaba yena ninemaSamaria, kodwa labo labakhondako batangikhonda ngamoya nangeliqiniso. Oh yeah. Lokho sho ukuthi siyeda isikhathi lapho bami labakhonda mina ngingeke ngisinanga bafuna ngiye emasontweni noma ngiye enthabeni ngiyabekisa ngiyathandazwa khona, but ngamoya nangeqiniso wabo nangeqiniso lapho bakhona khona lapho bakhona khona batangikhonda. Ngoba nyalo noma ungaya la kuletinvonga uye enthabeni. Okay. Ngeke ngakhuluma nabo make ngimbonge uNkulunkulu ngithi Nkosi angadi ngoba wanginiketa nje another, because everybody nakabitwa uniketa imessage ithide nje lo niketa yona. Ngize ngithi uNkulunkulu kusa angibitelanga kubomake ngoba ngiyengiphathe ngifunda bo Deborah nabo Sarah angikhona ukuphuma nesemoni mhlambe ezibomake batayelekile, but nje I understand the issue of building the church. So ngiyethetha ngoba yende akuhambi entsabeni uyothandaza uthandazela umfundisi uthandaza kanti lenkinga ayidingi lokuthi ngiyoyithandazela entsabeni. Lenkinga idinga lokuthi mina ngentela ufothide kushintshe mina nje iphele lenkinga ngoba lesikhathi sesifikile lokuthi angeke ngiguqule inthaba angeke ngiguqule nalithempele, but mina ngingepha ngoba la bomake basensabeni ngidabayenga nithi vele Dlamini uyangihlupha Dlamini uyangishaya, but phambi kwaNkulunkulu utawukusho uNkulunkulu ukuthi wena ukuhlupha nje ukushaya nje asoyekele na. Yabo Laba ngabayenga laba ngoba vele abatilufo batawubona ingongoma bathi vele uyamhlupha, but mina phambi kwaNkulunkulu utawukhona kusho emoyeni wami ukuthi nembeza yabona lokho
ukushayele kona nangasusa lokho hayi ukuthi dlamina akakuthandi nama ngokuthanda nawungakususa dakwena kokuthi ungene ezulwini ngomake so uNkulunkulu le tempeli leli la physical siyathi ukuthi lina 3 courts kune outer court inner court holy of holies li in 3 le temple la physical why athi uNkulunkulu le temple la physical alakhiwe kanjalo ngiloko ukuthi nami lingumfanekiso wale temple la uNkulunkulu mbamba oh yeah ngaphela uNkulunkulu nakasidala silesemhlabeni usidalela ukuthi simkhonde that was his purpose simkhonde lokusho ukuthi usakha siba nulendlu yakhe yekukhondwa noma ke ukuthi akhondwe kiyo adunyiswe kiyo so temple ulakha liba into 3 because nemuntu into 3 ingakho ke la sisikhona uma lababili labathathu bahlangene nami ngidaba khona ngaphakathi kwabo bese bese sekuba nalenza balene ukuthi esibhingile le temple la uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sohlele wakha ngaphakathi kwami le temple leli angeke limane lakheke nje lidinga indzawo thite ukuze lakheke ngathi nje in summary nalakhiwa le temple leli lakhiwa etukubala lekubhulela yabe sibekulibala lekubhulela kolo lemjebu side there is Arawuna nakalithola David that side Solomon so yafika uyakhakile so kuze le temple lesikhuluma ngalo lakheke ngaphakathi kwethu ngiyadinga lelibala lekubhulela yini ke libala lekubhulela ngiyadinga to have judgment la empilweni yami because according to like the spiritual meaning of libala lekubhulela eBhayibhelini it is judgment ngilapho kuhlukana khona sinyani nembila neswati angathi bona kulabo hwithi ukuthi bebahlukanisa ini nani grain and chaff was and stock I think that is what nebebahlukanisa nababhula lapho so angibuye ngaleswati ngokuthi nyalo nje labanye bebabhula labanye sebabhula so kuhlukana kwesinyani nechaff kanye nembila ebaleni lebhulela kolo like it is ebaleni lekubhulela so ke nala uNkulunkulu nakakhale temple etuke libala lekubhulela usho ukuthi ngingakafiki lapho ngitehlulela khona lapho tinfa ngitibeka ngaboloni nakhona angeke le temple lelize lakheke ngaphakathi kwami bantu basemacetsheni labadzala labakhulu nalabancane bekungakhanzakala ukuthi siteka inganekelwane uma nangabe ngingeke ngifike lapho khona ngithi lokho akusuki lokho akube because the time ngenda njalo uNkulunkulu tephe seke so yaqala wakha le temple la ngaphakathi kwami kubita mina ngingepha kubita kuhlinikela lokho bazalwane ngathi kubita kukutitsela like besebena ingoma lethi izandla zami netinyawo nako konke kwami so kubita lokutitsela ukuthi ngifuna uNkulunkulu I know bazalwane siphila esikhatsini lapho khona konke kuyagijima ngilona lo ufuna lokwa ngilona lo ufuna lokwa but mina ngingepha kuyangibita lokuthi ngitikhethele kumfuna nje uNkulunkulu tshela makhelwane ukuthi ngiyatikhethela nje kumfuna uNkulunkulu ngicela utshela seceleni kwakho uthi mina ngiyatikhethela kumfuna uNkulunkulu lokho kubita i-decision hallelujah kubita i-decision kubita kutinikela bazalwane uma nangabe ngingilomuntu lofunako kuyekhaya nangabe ngingilomuntu lofunako kuba la uNkulunkulu akhona khona kubita kutinikela bathi akungena nemithwalo nela siyakhona kubita kushiya tinfoti tsite sengiphetha nje ngalendzaba yekungena nemithwalo iBhayibheli nalikhuluma ngokuthi there is lona lebekanjingile nakakhuluma lapha uthi ke Jesu ke kungena kwemuntu lonjingile ezulwini ukhuni awu njengalitamela kungena embotsheni yenyalithi ukhuni
sengiphethe bazalwane ngane indzabe ukuthi kubita lokutinikela lo mzange yedwa lo ubita a personal decision. Ngikhona ngisekhaya ngamnisi ngihleli nemfundzisi akubiti thina sobayi-2 ngoba nakasa sambe siyothandaza ngidawubuya nakasazile ngidawuzile but kubita mina ngingedwa lokuthandaza le ngidawukwenda ngingedwa lokuzila le ngidawukwenda ngingedwa. It takes that. Hallelujah. So the uthi kulukhuni that is yini ke lembobo yenyalithi kuthi akatheni bekuthiwana ngena lapha egedeni siyathi kusemagede bekavala to the city katheni lapha egedeni there was that big door lebeyibonakala ukuthi khona that big gate lebeyivulwa ukuze bantu bangene baphume beyibesekele gate iyavalwa ntambama isingavalwa ntambama le gede bese ke sekuba neminyango lamncane wokuthi awu wena wekunene mhlambe likushonele ngephandle kwegede but ufuna kuyolala ekhaya so ngakhona ke ukuthi mane ungene kule mbobo lencane mane ke i-challenge yale mbobo lencane le mbobo lencane lena bekuthiwa isenikli. Yes. Le mbobo lena lencane kwakuthiwa isenikli fana nengene esikhaleni senyalithi. Inkinga ke yale mbobo lencane le nabathi nje likamela kulukhuni ukuthi yongena embobeni enyalithi inela mina nje kupita ukuthi le mithwalo yami nangabe ngiyethwele isale leli kamela kulibita ukuthi lisale kungene mina nje kuze ngiyolala ekhaya nangabe ngiyolala ekhaya le kamela leli mfele mthwalo yami langeke likhona kungena lapha in the nikli that nikli door noma nikli gate langeke likhona ngene. That's why the Bible lithi shiya phasi le mithwalo. Amen. Noma ke so nami noma ngabe njingile akusho ukuthi nangijingile angeke ngikhona ngene ezulwini but uma ngawuthatha bunjinga bami ubukhumule ngibushiye nangifike bukhoneni baNkulunkulu nakuko konke lengikwendako nasengqondweni yami ehlitweni yami emphefumulweni wami nasemoyeni wami kungagcwali labujinga ngidawukhona kungena embusweni waNkulunkulu but ngaphapha ukuthi mina nginemali nginako konke nginemoto nyalo nje I cannot pray after all phela vele mina ngibonakala ukuthi nginako konke nangigula ukhona medical aid. So why do I need to pray nekugula ngwesabi? It needs me ukuthi ngishiye konke. Ngishiye konke. Ngingene nje njengoba njalo. Ngiyangithi nangikhuluma laba basemission ngizivele mina bazalwane nawe ubukela nangithandaza ncesi nangabuda ngikhanza kanjani. Ngiyangithi tshela ukuthi nangithandaza ngimngepha. Oh yeah. Noma ngiyagwipha noma ngimi ngepha phambi kwaNkulunkulu. So kunesikhathi abukona kufanele ngishiye konke ingako umuntu utawungena nyabekisa njenganyala besabakhetha nje but siyathemba ukuthi khambela nabala bahambile utawukhepha umuntu abe MP nakangena la sonke uyambona ukuthi ungena nemfalo lo muntu kungena yena plus MP la ngemuva lo muntu asasuye but nangifuna ngene embusweni waNkulunkulu njengoba libandla yenteko takhatha lo 5 years asimthethe Jesu sobuyile kuze ngibe safe noma bangincomile bangikhethile ngaluwina alikhetho ngangena ngabalenge futhi ngendlula ngaba ngiminister kuze ngibe safe ungahambi nelikhetho ngoba kunebantu bazalwane lesithi noma bakholwa but kufanele sithandaze ngokuthi akamfumi umfundisi but nawuhlonile ngale ngesheya ukhona abantu longathi noma bakholwa basizisiwe thandaza usimane bangaluwina elikhetho. That's right. Bangaluwina siyabagcina siyoba sibabona ezulwini unless nangathi ngena la ngiwina but lemipha ngathi kusinangifike khona baNkulunkulu ngimi nje ngepha ngingilobula kudala ngoba uNkulunkulu akadalanga MP kuwe benqabeka kabi dlamini ngozi uNkulunkulu akadalanga chief yabo wadala umuntu wakhe nje kukona isikhathi lapho khona nangingepha abekho abantwana ayikho nenkosikazi ngimi nje uNkulunkulu ngisidalwa sakho ngimlokulo wakudala athi umsebeleni Nkosi
nje umuntu kube bongaze wena umcabango uma ngimfana nje wakho Nkosi mbone. Hallelujah. Ngiyabonga ngoba kusekhaya kadlamini ngeke baze bangishaya. Hallelujah. So bazalwane uNkulunkulu usibitile because ngiyo lenfo lena leta usenda ukuthi siliphile lelivangeli libe icotho. Lingabhicwa. Livangeli lesinalo lingahlekwa ngoba sebasikhombile ukuthi laba esonfeni bayaya kodwa babukele. Ngoba sile lesonfeni kube kude lesonfa ngaphakathi. Ngoba nakhona leli ngaphakathi kweBlismith la uNkulunkulu lo mlindo awuhlale uvutha la lathini. So that noma ngabe kunemnikelo lokufanele wendiwe ukhanze ukuthi lo mlilo uhlala uvutha. So lo mlilo nahlala uvutha la phakathi kwami lo mnikelo a sacrifice because a sacrifice is to let go. Okay. It's just to let go. And to let go akusimnanzi. So nahlale kuvutha la ngaphakathi kwami ngithandaza lama altars ami aphila. Kutathi noma ngabe kuyafika kubekuseka kahle ngaleti lingo ukuthi noma ngabe kufika silingo sokuthi la indvodza akazibani bengingathola emathuba mhlambe ngiphinge but naloko ukuthi kuyavutha la ngaphakathi kwami I will let go. Let go. Ngidatinikela mina lapelathini but nangabe akuvuthi la ngaphakathi kwami liladi lilothile kutabalula nje ukuthi hey asesibonakala ukuthi siyaganga la mhlambe nakunaba bogalajana lebe bahle basogalajana ugangile khona la phansi leni kude le altar alivuthi ngapha but umzalwane bosisi bakade lebe bavutha evangelini ungeke nje ube kujola kosona yini noma because lokho bekanele altar bekahlala thandaza kuvutha la ngaphakathi noma sekadvoseleka emshadweni angena emshadweni ashada thube kaphila elivangeli because bekuvutha ngaphakathi kwakhe. Bengeke kube nale mbuto lesekhona kulamala because bazalana umuntu nje wabathi umfundisi umfuna kata ukuthi umfundisi kusona yini igcoka libhuluku lokho ukuthi nje uyakubuda kusho bona ukuthi uyabusa kafanele la kuye hayi ngoba ibhuluku alisona but malo indlela kuyobushisa la ngaphasa ukuthi wena ungaligcoka manje sofuna wena umfundisi utawuvumelana naye ukuthi agcoke lebhuluku bese sohamba ukuthi umfundisi ulivumile umfundisi but lo manje ingcwele lophila la ngaphakathi uthitheni. That's why I think ufuna labatang khona ngamoya nangeyiqiniso ngoba nabafundisi labakhona after all ivele nangitawumalela lo mnikelo naloko shumi ndabe sesengukuthola kuhle yabo nangitawuma kuze ke ngimdina alasonfeni angahambi angumvumele kodwa la uyabuya Jesu umangazi nomzalwane utawuhlitha noma. So bazalwane uNkulunkulu uyasakha siyambonga nasemathetsheni ufuna sibe ngilabamfu labatawuhamba ufuna uNkulunkulu lapha nasingena in the Holy of Holies sifike sibe ne-access because in the Holy of Holies bekunalomphongolo wezivumelwane. There is la khathi lemphongolo wezivumelwane ushithi umfundisi kusinendvuku ya Aaron kunemana bese sokuba nema-10 commandments. Amen. So uNkulunkulu labantu labo uma lelithempeli la uNkulunkulu lingaphakathi kwami kusho ukuthi lo mphongolo lobukhona baNkulunkulu bulange phakathi kwami noma phi la ngihamba khona bulange phakathi kwami la kulo mphongolo waNkulunkulu longephakathi kwami kukunana kulokuthiwa yimana. Lokusho ukuthi le mana siyahlo kukuswa kukudla kwemalanga ngemalanga lebaba kuthola ngalelo labo. Inkinga yemana ke bazalwane ukuthi yebo iyehla mahala but ke kunemvele besingayinaka eBhayibhelini ukuthi they had to go out bayobutha le mana. Lokusho ukuthi noma imana yayikehlele but uma loyo Israel atawuvilapha kuphuma ayoyilanza utawulamba noma le mana yehlile. So the very same thing lokuthi nala
Uma senalo mphongolo walesivumelwane ngitaba nale mana ngaphakathi kwami yini ke imana? Imana kudla kwelilanga ngelilanga. Angeke yanamuhla uyibekele likusasa. Udzinga nje ibe fresh ngelilanga. Amen. Umfundzisi wakhuluma kuMateyu 4 nakathi Jesu sithine kufanele ukuthi siphile ngemagama laphuma not laphume. Lokusho ukuthi ngidzinga lelivi uNkulunkulu atalikhokha manje ngaleso sikhathi. Lokusho ukuthi uma senginale mana lobukhona baNkulunkulu kutangitshela ukuthi nyaloke kulesikhathi lesi lo mzalwane mbalekele ngoba uyahlebisa. Phize ngihambe live la uNkulunkulu nangithi ngiyafika kule simo lesi phize libe imana linginikede amandla lithi ke nyalo ke bashiye laba ngoba ubona ungene esilungweni sekunathatshana uyahamba phize le live la which means la magama laphuma ngiyela manje I challenge umfundisi utangishumayela on a Sunday bese mina isemani ya Sunday ngiphila ngayo liviki lonke ngize ngafika to another Sunday. Ngiyadzinga ukuthi ngelilanga ngimuve uNkulunkulu ukuthi uthini. Ingakona sengifika Sunday kumfundisi ebandleni. Sengifika nje ngingilomzalwane lo simeme. This is not meant bazalwane to abolish bafundisi. But this is meant to make umsebenzi wabafundisi ube lula. Amen. Bavele kakhulu. Hallelujah. Nasikhuluma umfundisi esuke eplan ngokuthi uma vele lo mfundisi ngabona ukuthi labazalwane ngabathini abona ukuthi kumadini utabuka ishortcut uthi ngoba vele abafuna ukuthandaza abafuna ukuzila abafuna kwenda ini kungcono ke ngibanikede nayo oil ngibanikede nangivaseline ngibanikede nayo izambaki mhlambe yona into abasida lokududana so buka ngamanje nje akunikede bona ngoba phela kude lokunye wena ukukholela yena ukuthi nje lokukhanka kumfundisi ahabe sayini nje umfundisi noma ke senginikede ke na i-handkerchief yakho ngiyathemba ukuthi kutawulale kangabhutsi kabi awumi angifuna meant to make umsebenzi wabafundisi kube lula futhi bathi sebasebenze bathi khandla bathandaza bazila bahole bazalwane le ekugcineni that ngakhala litilongo bamuve uNkulunkulu hallelujah ngoba lo mzalwane lo nelithembele la ngaphakathi kwakhe nakune camp ye youth angeke solo abagalelwa utaba nguya hamba embili because lembo iyavutha impush uthi Jeremiah lo mlilo uvalele la ngaphakathi kwami uyaphusha ngaphushele emthandazweni ngalesapho kuyathandaza bandla I will be there oh yeah ngalesine kuyathandaza I will be there ngeke ukhanze ukuthi bazalwane bagcwala on a Sunday you come Monday Tuesday in between the week ukhanzale ngokuthi bazalwane bayabala bazalwane ngiyamkholela ukuthi uNkulunkulu utaqhubeka abe nathi njengoba ngisho ukuthi bafundisi kutawubenda ukuthi umsebenzi ube lula phize nathi siphile lempilo le egcineni itamthokotisa uNkulunkulu phize sifike lapho khona simbona uNkulunkulu lempilo yethu ithathe idliwe nakulabantu ngoba uNkulunkulu sohlazekile ngokuphila kwethu but nyalo uNkulunkulu ufuna ukuthi leli because bazalwane in the midst of konke lokubi lokutawendeka tinsukwini tekugcina kodwa kunalokukhulu lokumnazi lokutawendeka kumaKristu kune revival lemangalisako letawendeka kumaKristu oh yeah but le revival lena yekugcina ayikho etindvongeni le revival lena yekugcina ayikho emasonfeni le revival lena yekugcina ikunakulo kwendeka la ngephakathi hallelujah nangiva lo mfula ugobhoda nalasikhonze kugobhoda nakulamamba ugobhoda nakulamabuza ugobhoda uma lamabuza lasikhonze nalamamba sebahlangene that will be fire that's how the revival will be ngoba akusithi kwethisela umlilo etindvongeni babe labamfula balanga ekhathi bangeke bakhone kwemukela but nyalo uNkulunkulu uthi lembo ayivuthe la ngephakathi kwenu ngoba nayivutha kimi itawokheleka yokheleka nakuloya nalo muntu nalona longakhona aze ayibone lento kunalokukhulu kwaNkulunkulu lesakubona in the last days siyathi kusethi insuku into egcina sitshele ngalokuningi lokubi one thing that God made me to test la yamdenini ngithi sinele sashada kahle
nangabe ngeva kahle ukuthi uNkulunkulu kufanele ngishade nalona lengashada kahle angathi uNkulunkulu akasho lo ukuthi mhlambe nangabe ngashada kabi angathi nawushade kabi usukushade kanjani but nje nangashada kahle etinsuku itekugcina futhi ngisinzisiwe le themba lingaphakathi kwami as much as ngala even kune abuse kunebushayana kunema divorce kunani nani lekhona but kulaba labangcwele kutaba nalolu thando lolumangalisa hallelujah hallelujah so babuka ko umthanze uma ngiyamgona uthi na uvuka noma umcabanga ube yabona nanga lamlonyeni nangabe yabona manti ngene usinawuthandaza ube ukuthi yathi ngathi ngiyanatha nje natha nje ngiyanatha nje noma ufuna umcabanga ube kushaya umoya le moyeni and that is one sign oh yeah ukuthi ukulaba hamba is the right person that will be the sign eveni kutaba mnyama kodwa lapha khona kokutawukhala in the last days kodwa bazalwane asingesabini oh yeah asingesabini because lama teachings lawa ayitele kunalo tasiphephisa kalo sithi sikhulumela ukuthi if you do the do's you won't do the yes if you do the do's you won't do the don'ts uma nje mina ngidawunaka lokuthi Kristu yakha ngaphakathi kwami kuthi lokuvi lokudlane kuyenteka ngaphandle angeke kuze kungikhathathe noma ngingathiwa nyalo bamfuse babhale ko-666 ngithi ngiyaphuma la tendeni ngikhanze umuntu sobhale 6666 angeke ngesabe because ngiyathi ukuthi nabenteka likhalele anytime ngenyalo ngiyahamba because ngiyeva ngiyakhahlela ngaphakathi kwami so bazalwane eveni kutaba mnyama thina badali umfana akuhlonipha uzumangalo ukuthi lo mfana wangihlonipha kangaka oh yeah ngeke uNkulunkulu asiyekelele in the last days ngeke sibhubhe nalabafako ngeke sibhubhe nalabafako labangcwele because the Bible ekhethananga yibahasu bazalwane kuthiwa there shall be the mark of the beast 666 Bible nawufunza ngale revelations liyachaza lisi labo labangcwele labantu banemphawu empuntini nasetandleni lokusho ukuthi noma bamakwa nga-666 nalabangcwele kunemali efanele hallelujah ngeke sife nalababhubhayo that's right that's right our God is alive hallelujah there is a line of demarcation our God is alive yeah uNkulunkulu wasezulwini sinethemba thina as long as into ukucenza indlela yami ngiyaphinda ngalesinye isikhathi ngiphinda kudinikela uNkulunkulu nje ngifuna wena ngiyabona lokho kuyangikhathaza nalokho kuyangihlupha nalokho kungadima kodwa noma njalo uNkulunkulu ngifuna wena Joshua yebo Israel ikhathelele ukuthi ngibalele umkhonda uthi kodwa mina nendlu yami kube bengathi phela ngetundlwana my God bengathi ikhathelele niyokumkhonda mina nendlu yami angisho batshali family ngisho ukuthi mina nendlu yami oh yeah mina nendlu yami nina nendlu yami uthi babe wendani khulula shayela ngomnyama ke imfosa yakhe yamshiya vakala ukuthi 20 May bebonakala kubele kumfana lo sisi lo wafika wangena kule ndvodza wabele kumfana lakithi sebathola umfana bashada kahle bebamkhonda uNkulunkulu konke kwenteka uthi uyatema ke ngenvoyinye nje angenelani kuthi kwentekelani kodwa nje babe ngihlale ngimthandazela njalo kodwa ngimponga uNkulunkulu ngaphakathi kwami ngiyeva
Kristu uyaphila niyeva lezinto tiyendeka ngoba uthi noma baba mshiyile wathi well baba umshiyile kodwa mina lendlu yami wathi make bangifoma make bangifuna amadodana nalakusebenzela khona I'm pressed I'm challenged umphathi uyangifuna kodwa I decided that I didn't kodwa mina lendlu yami Mina nendlu yami. Mina nendlu yami. It takes that bazalwane. Take that. Mina nendlu yami. Kuthi mina namkhonda simakazi. Lokho noma ngabe kubita khala. Kube bengabekisa na encounter ya Josepha ukuthi nakakhona ahleli lapha ukuthi nangu lo mfati ngala nangu Josepha ube bongafika athi lo mfati mina Josepha aguqe phansi lambi kwakhe athi lo mfati awukusho ukuthi uyavuma akhale. That's right. Athi Nkosi bengiyakwenda konke ngeke noma asati noma naye wavuka imali uthi Nkosi ngiyeva nalamtimbene kuyavuka kodwa Nkosi ngitinekela kuwe kuyabida. It takes people who are going to trust God. Hayi ngoba taba mnanzi, hayi ngoba kumnanzi. But kupita nje ngokuthi Nkosi, it's my personal decision. Yami ngedwa. Ngoba izaba yekhipha yami ngedwa. Izaba yekubona uNkulunkulu yami ngedwa. Ngeke ngimbone le ngicala nyalo ngimbone. Hallelujah. Baselene siyambonga uNkulunkulu namhla kuseni. Hallelujah. Mina nendlu yami. Zinyawo nabo konke kwami. Siyambonga uNkulunkulu nalesikhathi kafisha nje bazalwane ekuseni. Hallelujah. Hallelujah. Ikhanyeti yekusa ikhona ngaphakathi kwethu. Lomdala wethu insuku yaphila. Hallelujah. You know where you need to lay yourself and to Jesus. Yourself. Just a minute to pray before God. Uthi just angizange uNkulunkulu sengize ngithandaze phambili. But namhlanje sizlathande ngimi ngepha uNkulunkulu. I want us to speak a word in a minute to you. Hallelujah. Ngalesi sikhathi bazondlathela. Usasho njalo nje Dlamini. Ngicela kafishane. Kuselena indzaba nayi ingabani staff iconnect kahle before a minute we pray. Njengoba ukhuluma ngithembele ukuthi lithembele belakhe wenzabeni Jesu ufike uthini kafishane nje kulelo hlangothi lelo. Hallelujah. Lastly on that nakakhuluma just lo ukuthi lelithembele lakhiwe entsabeni nalo lakhiwe entsabeni because lingumfutiselo waloku lesiniko thina. Nalingumfutiselo waloku lesiniko thina uthi just nakafika uthi mina ningumuthi wami lo wakhile entsabeni. Usho ukuthi lela la physical nangilakha ngoba lalibonakala li on the hill. Nangisymbolize nini ukuthi nilithempeli lami lengilibeke entsabeni lokusho ukuthi ngilibeke in a place la kufanele ukuthi nibonakale khona. Lempilo laniphila ikhanye wonke umuntu anibone. Hallelujah. Lempilo leniphilako ingakona kachaza ngale Pawula ufike uthi nine nincwadi lengakabhalwa ngesandla nangeink. But lebhalwe ngumoya etinhlitiyweni tethu. Lencwadi lena ifundwa ngebantu bonke. Hallelujah. Because lelivi leli uma ngiliphila ngaphakathi kwami linjengoba linjalo litawufundwa ngebantu bonke. Hallelujah. Lokusho ukuthi lelivi leli lilide i-restriction. Siyathi ukuthi kunebantu longakhazakala ngokuthi abavana iBhayibheli abakhona lokuthi balifunde. But njengomuntu lo wakhile lantsabeni lo sekubonakalene nangiliphila linjengoba linjalo litawufundwa ngebantu bonke. Lokusho ukuthi nagogo wami noma aqabana neBhayibheli katheni. But uma mina ngitaliphila lelivi linjengoba linjalo utalifunza. Ngoba mina nginaleli letendo utalifunza ngaphakathi kwami. Noma ngafika esikolweni ngibe kuphi tishela akafuni ukufunza live la uNkulunkulu noma naye waqabana neBhayibheli. But if amongst them ngitaliphila mina utalifunza la empilweni yami. Kunale thempeli leli kunale
There is kukunale ncwadi lena lengakabhalwa. Lengekho la eBhayibhelini. Lekuphila kwami lekufanele ukuthi abantu bayifunze. Lokufanele ukuthi abantu bayibone la empilweni yami. Ingako lena nalongaboni noma ngeke libona leBhayibheli angazange sakaza afunze. But nanga ufika ngimkhaze edolobheni ahamba kamadima ngifike ngimside ngimhambise ngimise la khona nakafika bonke okusho ukuthi khona lokwehlukile akaboni but solifunzile ngekuphila kwami. Noma ngabe nginaba ngoba leli noma ngaphila in the midst of a nation lelithi nje lona vele 99.9% ngiyabekisa Muslim. Good and Bible it is Spanish. But if nangabe mine ngitaphe ngiliphile in the midst of that country linjengoba linjalo batalifunza batalibona leli liBhayibheli. So imtoka bazalwane the issue of making that personal decisions, because in the last days ngitawususwa la ngingumflomusha nganje ngise Russia ngiyabekisa ngiyodadisha khona akekho umfundisi wami akekho na chairperson we youth ngingepha, but because ngithi ngcumele mina ngatikhethela mina ngingepha ngathi noma ngabe ngile I will continue to live the holy life futhi noma ngakhale cilongo ngitawuliva ngihambe ngikhona bokuthi ngiyekhaya ezulwini. Amen. So that is what we need bazalwane lokuthi nikela, because uNkulunkulu wethembethini to be his ambassadors. Indaba ye-mandate sibazalwane bese sikhohliwe mhlambe ku-college bese sikuthatha njenge-fashion. It's another way of living, it's another way of like doing things. Yet kukholwa kune-mandate kune-assignment lesiniketwe yona kubonakalisa uNkulunkulu kubantu. That's why he has decided to live inside us. He has decided ukuthi akhe lendlu ahlale kiyo la ngaphakathi kwethu. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu even on this day for that bazalwane lokuthi sitikhethele nje sitinqumele nje to become that house for him. Ukuthi sibe ngloku lafuna lokho ukuthi sibe ngiko even in the last days. We thank God for this time and we thank God for this moment. Thank you, Jesus. We will surely make this decision. It might not be easy. I'm saying it because I've seen it. I ngoba ngifikile khona in perfection. Because this is a journey. Kuhle la ufika khona uthi sengraduating. It is a journey that you take now and every day. That's why uthi lo munye is not all about ukufika khona but ukuqala kuhamba lendlela yakhona. So to begin to is not easy. Sometimes you need to cry on your own. You need to kill yourself on the altar. That's why lethempeli leli ngithi hlangana umoya nemtimba nemphefumulo wami ngale nifike nibambe khona umhlangano nobathathu uthi sewubambile lo mhlangano inyama iphikise uthi sewubambile lo mhlangano maybe umphefumulo uphikise uthi noma njalo niqoqe nikhulume lenzaba ulandza iBhayibheli utishumayele. I know having an altar lokuthiwa i-pulpit altar la ngiya khona ngifike ngitishumayele mine ngibe nesemoni yami mine ngisina ngifike ngithi ngiyaliphilisa bazalwane egameni lenkosi angikhulumi nebantu ngikhuluma ngedwa. Nangabe kune live lelingehlulako ngilikhulume live la uNkulunkulu lithi umuntu aphile kaso lithi live la uNkulunkulu lokho naloko ungakwendi ngoba nawenda lokho uNkulunkulu akakuthandi. Angikhulumi nebantu angikhulumi nebazalwane ngikhuluma nami ngingeva umoya umtimba nemphefumulo wami sihlangene sisofa. I am preaching to myself. The live nangilifunza angilifunze like these things that I'm sharing, and sometimes we share with Umfundzisi and other things that I have. You find that akusito timpo mhlambe lengasinangithi ibhala kwaba ukuthi isermon ngishumayela abantu kwaba ukuthi nje ngihlele ngingeva ngiyadidlela. That's why uNkulunkulu kuyente yakhanzisa kulomthombo utawutamatisa akhokhe info lengayidadisha 2015 ngangingeva ngitifunzela but ngoba namhluthanzile ndayiletha phambi kwebazalwane but uthathe ebhakedeni la 2015 la ngangihleli khona ngingedwa. So kubona
Ufuna yena kusekufika isikhathi, you can now begin to share to people. Ingabona silakule temple elibazana, angeke nje ukuthi ngifuna livesi la kusasa ukuthi ngabashumayela ngibakaphe ngithini sonfele. Lepo kuba yinto yami ngingepha, ihlalela kimi, ngibhudvute mina ngingepha, ibhudvute mina ngingepha. Futhi ize ifike la ngifikisa khona. Angeke futhi ngiphaphise ngigijimisa ukuthi kunanaku because yinto lengumzange edwa lengiva mina ngingepha ngaphakathi kwami. That's why isibazane la nyameni it won't be easy. But emoyeni kutasiphilisa, emphefumulweni kutasiphilisa. Kubita kukhala nangabe kubita kukhala, kubita kugitika nangabe kubita kugitika. But as long at the end ngathi uNkulunkulu kuwine wena. uNkulunkulu kuwine wena. Ekugcineni kwakho konke sekwendekile, wena uNkulunkulu ufike lapho khona ungehlula khona. We thank God for this moment. Amen. Amen. Asimshele intanza lezona. Ngicela sale sima ngetinyawo. Sale sima ngetinyawo. Lel minute nakhulume ngayo. Ngicela sima ngetinyawo siphakamise intando tethu. We lay our lives before you. We lay our lives before. We lay our lives, we lay before. We lay our lives before. We lay our lives before. We lay our lives before. We lay. See if I make a song. How much we love you. How much we love. How much we love you. How much we love you. How much we love you. Asimshele kuseni. Sakhulunywa ngaba besaba. Say we lay our life before. We lay before. Take it personal and say I lay my life before. Say it. I lay my life before. Say it. I lay my life before. Jesus, I lay my life before you. Oh, I lay. Say, how much I adore you. How much I adore you. How much I adore you. How much I adore. How much I adore you. So I lay my life, I lay before. I lay, Ocean but I'm a sort of we lay our life before. How much we love you. How much we love. How much we love you. How much we love you. For the last time. So we lay our lives. We are sing for Jesus' sake.
before you, Lord. How much we love you, Lord. How much we love you. How much we love you, Lord. Siyakuthatha uNkulunkulu ekuseni. Siyakuthatha uNkulunkulu ekuseni. So we lay our lives before you, Lord. We lay our lives before you, King of Kings. King of Kings, we lay before you, King of Kings. How much we love you, Lord. How much we love you, Lord. Pero umlomo wakhe ekuseni, umlomo wakhe ekuseni. Ngicela uvule umlomo wakhe ekuseni. Ivule umlomo wakhe ekuseni. Na uNkulunkulu uthekiwe emacetsheni. Oh God. Ilibathaste toma. Ilihangele. Yeli baba desetoma. Alamandali bahasule. Teli mandele hitesa. Shagali badosoto. Yeli mahandele hitesa. Tili hadosoto. Yeli hando bodosoto. Yeli badosoto. Teli handele mamamoso. Talahagali badosoto. Yeli mahando bodosoto. Teli mahando bodosoto. Yela manastete nangalisa. Teli mahando bodosoto. Alabados tutu moya labasa. Elibadasu. Alabados tutu mondo labasa. Elevados suka elisa. Toda maneste te mandi elise. Alabados tutu mondo elisa. Alabados tutu. We lay our lives before the Lord. Tell him I'm the Lord of hosts tonight. Jesus, 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 we are just laying our lives before the King. Jesus, 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 you are King, you are King, you are King, you are King. Jesus, 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 Jesus. You are King forevermore. You are King forevermore, 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 forevermore. Jesus, 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 Jesus. You are King forevermore. You are King forevermore, 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 forevermore. Ah!
the king, you are the king. Jesus, you are the king. Forever you are the king, you are the king, you are the king, you are the king. Forevermore. Jesus, forevermore, you are the king. You are the king forevermore. Forevermore, you are the king, you are the king. You are telling God you just lay your life before Him. Jesus, forevermore, you are the king. You are the king forevermore. Jesus, you are the king forevermore. Forevermore, forevermore. Jesus, you are the king forevermore. Forevermore. Forevermore, you are the king, Lord Jesus. Jesus, you are the king forevermore. Forevermore, you are the king, Lord Jesus. Forevermore, you are the king. Forevermore, you are the king. You are the king. You are the king. You are the king. We are praying, we are just laying our lives before God. Forevermore, you are the king. You are the king, you are the king, you are the king. You are the king, you are the king, you are the king. You are the king, you are the king. Forever you are the king. You are the king, you are the king. Forever you are the king, you are the king. You are the king, you are the king. You are the king, you are the king, you are the king. Jesus, you are the king. Forever you are the king, you are the king. You are the king. Yes, we are praying, we are praying. Forever you are the king, Lord Jesus. Forever you are the king, you are the king, you are the king. You are the king. You are the king, you are the king. For this is what we came here for. Forever you are the king, you are the king. Forever you are the king.